Ay na, anyan na talaga. Di man lang nakasawa pulos nilito kunam siya, Lucia. Pirmi ang nagbag ti ipos na idingiwatan ti asawa na. Ha? Ay, awan gayam da di alitaw. Nagturad, pinarmag na dagiti agtatakaw. Gabogan ko na resort dagiti siryiti pa nagtakaw dito yung lugar tayaw. Hanggang na may papanan ni ti asawa na. Tamimi magayam. Na. Sana pulo sa makasaw. Diin goyod ti asawa na pimanaw. Si Moro ti nakaslatarakan lang aso si ka. Ay, nagturaid. Malalaki kun kunatayo da di agwardya. Ngam under di saya magayam. Don't forget to like and share and subscribe to this YouTube channel and hit the bell button. Naimbag nga oras yu amin gagayam. Isagot mi kada kayo ti may sapay anasutil aparang nga ingkam pinauluan. Guardia de Saya! Tampok iti pakasaritaan ti biag ti Pamilya Sarangsang! Anya jay ko nang pipitaw. Karaman iti naboyak iti kang runaan adamag a programa ti PTV Cordillera. Ti may papaniti agsaknap a panagtakaw a mapaspasamak dito'y lugar tayaw, Lucia. Kasta ka day. Ay apo mo't ngaminan. Madama pala ti pandemya ngam adulat ta ti balinswag ti aramid da. Agasam ta isa mirada la ta ti agtakaw. E dinto ta nagrigat lang arudan ti biyag. Gapo ka nagiti lockdown. Kas kadaan niya pa'y di ta quarantine classification. Tirigat na. Dito'y pa'y lugar tayo mo't tinapili dagiti man ni Brown. Nagadong tinatakawan na tersena dito'y lugar tayo. Isa ama kumikom kami amin nga agsapsapol iti solusyon para iti daytoy aparikaut. Sigurado laang a solusyon ti sapsapulam si Kapi Pates. Ang mga no sabali mo ti sapsapulam iti inkapan na kimit-meeting iti barangay. Ay unay kan aya my loves. At day takamanan tila sasawam. Agsigsigurado aklaang Pipates. Amok ti karakas mo anya. Di ka kadiagdanag, Lucia, my loves. Si ka lang ti loves ko forever and ever. Amen. Kabarbarukan samot di ti lugar mi. Ading balasang. Anya ka barbaromat? Dituyak anayanak anya. Ha? Apay nga rod akasla italaang nakita ka. Sumardeng ka man? Amok to pa'y a Gregory tinagan mo? May saka kadagiti mekanikaw ni Tata Pipitaw? Le, amunak nga agpaiso. Ngam apay nga ajak amu tinagan mo. Ay na, Gregory. Tilay bagbagam. Kat no siyak ni Chabilita. Ha? Chabi for short. Chabi? Si kakadi nga agpaiso da ita. Katwan mat. Anyat panag ko na maaya? Apay nga yan nagpintas ka mat dun. Nagpudaw kan. Bulatsing ka talaga, Gregory? Sigo dan anapintasak. Ngam, adadan apimintas kan pimudawak gapo iti lockdown. Ha? Agasum ngay, tanasuro ka makatawan nga dakla ang iti unag tibalay. Natural apimintasak. Pimudawak, kasana ka main-initan. Kastaya? Ala, talaga nagpintas kan, Chabi. Very beautiful kan. I know, right? Sige. Labasan kan ditoy. Tamapanak pa iti tersena. Gregor.
Gregory! Adamanan natakawan lo siya. Ha? Sa dino apurok apong lukreng. Ay, jay purok unaw. Natakaw dagiti irek iti kamarin ni Santos. Ay, apaw. Timira man nga ruden adag iti agtatakaw dito'y lugar tayo no kasta. Ay, wan nga raud. Hagasom nga ay. Taingkisap na dagiti irek iti kamarin ni Santos. Ay, apaw. Ay, nagdakulan nga'y alugi da Santos no kasta. Ay, wala. Kasi dabot. Anya ngay ti maramid. Awan apolos Hay, sapay lakumata matiliwon dagitang agtatakaw. Tapno awanan ti parikaw. Ay, Gregory. Agin-agin ka pailaan. Amok-mat kahit na di pailaan kita kursunada kan kanit chabilita. Mo pipito mo't tilay bagbagana. Agpaisomot nga men. Aklo naman. Agin ka pailaan. Kursunadam ni Chabay. Amo, pangasim. Di mo piksahan tagsaw. Amangan mo damakang ka. Kababain. Nay, kanya ko mga itipagbainam. Saan arumbang nga ibahin ti agayat, Gregory? Ha? Awan dakus ti agayat. Iso saan arumbang nga ibahin mo? Lumbang kiti nga ipanakal mo dahi ta arik nang rona no pudnaw. Nadamag mo matgaya man tinapasamak iti kamarin ni Santos, ijay purok unaw. Wenlo siya. Iso talaga kabut-butingan. Kam-amak. Awanin na talaga ti Santun dagitag tatakaw. Kasapulan ti panagannad. Saan la panagannad alo siya? Kasapulan ti security guard. Ha? Security guard? Wenlo siya. Kinapudno na, agsapsapulak iti security guard aswildwak, tapno agbantay iti talyer. Ha? Ado ti mabalin ang matakaw iti talyer tayo. Dagiti pisa ti lugan kanda dumapay. Iso masapul aman ang danak iti security guard nga agbantay iti talyer tayo, tapno sigurado. Narigatayin, ang mga no targetin mo't dagiti agtatakaw asir kanda talyer tayo. Kas itinakon-nakon lo siya, ado ti matakaw ijay. Iso arumbang lang nga dati kanayon nga agbantay. Iso mangalak, iti security guard. Namnamaek asaan ka alupoy kantor og a security guard litaw. Ikarik, sir. Mapangnam na maadak. Mayat. Takder kan pa nagsaumpay lang kat madlaw a malalaki kan. Madlaw a kabailam alabanan dagiti agtatakaw no bilang laeng. Ikarik data, sir. Mapangnam na maadak kunakmat. Good. Mayat data. Magustuak data. I like it. Sir. Kaano ka di ang mabalina ka mangrugi? Mangrugi ka dagos. Makapaamak nga minain. Talagang agrairan dagiti agtatakaw dito lugar may. Diyak kaya't amairaman na sirkan dagiti agtatakaw ti talir kaw. Iso amang rugi ka adagusan. Litaw. Mapit lang, miss. Anya tigagaram diti talyer ni Sir Pipito. Kwa? Kasaritak ko man ni Gregory. Agamam mo kayo ko ni Gregory? Katuan
saan kami nga agam-am mo? Pasensya kan, miss. Ngam saan ka basta pasterken iti masakupan ti talyer. Dito'y kapailaeng tayabak ni Gregory. Ha? Ay, unay kamutan manong gwardya. Apay ana ingat ka launay. Kat adda mo di ni Gregory Makikita, manipod dito'y ayanta. Pasensya kan, miss. Basta dito'y kalang tayo nakayaban ni Gregory. Nag-ingat matuna yung tigwardya na ala ni Tata Pipito dito'y talyer na. In fairness, nagwapo. Sigurado, asaan na basta-basta masarap kay talyer ni Pipito, Lucia. Gaputadan gwardya, apong lukreng. Aywan kan saan na basta-basta si gwardya na ala ni Pipito. Talaga na ingat di pa nagbantay na. Awan pa'y kabutang na. Kasta ka day, apong lukreng. Wow, Lucia, madlaw malalaki. Sigurado nga gamak dagiti ang tatakaw no nilito ang gwardya ni Pipito ijay talyer di makainkwintruda. Ay kat nasaya at mat nga road tasaan asaloy tinaala ni Pipates nga gwardya ijay talyer na. Ay sana saloy nilito Lucia. Madlaw malalaki kunakmad. Kabailan na lakit di aparmakan dagiti ang tatakaw no may sarong na talyer ni Pipito. Nasaya at launay no kasta apong lukreng. Tapno saan ang madandanagan ni Pipito maipapan ni talyer na. Nay, Gregory, apay nga daka ditoy. Rumbang ko mga daka ijay talyer saan aya? Ada kita ijay. Ngam pimanawak, Nana Lucia. Nay, apay manaw kagay. Apay, awan-awat yu at trabaho ijay talyer aya. Ada. Ngam kaslawan ganas ko ngamin nga agtrabaho. Ha? Nay, apay nga Gregory. Saan arumbang ti kastaa? Apay ngay nga awan ganas mo nga agtrabaho. Kasano? Ti kakaisuna nga inspirasyon ko. Kasla gusto mo't kanilito agwardya iti talir. Anya? Ni Chabilita, Nana Lucia. Madlaw nga gusto kanilito agwardya iti talir. Kanayong nagpasyar iti talir. Kit nilito ti kasarsarita na. Saan nakas iti sikot, asyak ti kasarsarita na? Ay na, agkursunada kagayam ka ni Chabay, Gregory. Nabayagan na na Lucia. Ngam panagkunak. Diyakon masukdal tinasamit awan ni Chabi. Gapukad nilito agwardya. Ay katanyangay nga road, talaga akasta Gregory. Saan mo mo't mabalin nga ipilit ti bagim ka ni Chabay no di nakakayat? Wan nga rod na na Lucia. Iso asapay la kuma. Tasaan napaldaangan nilito agwardya ni Chabi. Siyak nga minti umuna masakitan no masakitan mat ni Chabilita. Dito'y ang nagpwesto. Medyo nalingad dito'y kat. Iti kasta, mabantaya ka na imbag da ito'y talyer ni Sir Pipito. Agrayira ka nung uminti agtatakaw ita diti lugar da. Iso masapol nga agridamak. Sana mabali na mapukaw ti panagtalig kanyak ni Sir Pipito. Sayang da ito at trabaho no bilang. Masapol ni. Anya day jay. Agridamak. Amang ano simrikit di mo ten dito italyar dagiti agtatakaw. Aginayad ang agpaliliw. Dito yung agringan.
At dadwa nga aniniwan na maalingag ko. Babae ni tilawag ti streetlight. Isaganak ti batutak. Lapanak ta kita. Kat no kabalak. Kumagak ida. Dakitadan. Apaman ang makasidagda dito ayan ko. Palagak ida nga agpadpada. Tapno sanda maipatungpaldan niya man na panggabda. Dagitadan. Itan. Oh! At ita, nadalaban na kita awanan ba ina? Pungwak ida, sakbay nga agsubli, tipuot da. Makitamlo siya. Gapokan nilito a security guard iti talyer. Nasolbar ti seryeti pa nagtakaw ang mapaspasamak diti lugar tayo. Gaputan na kumagain dagiti agtatakaw. Saan ka nagbidot anangalakan ni Lito kas gwardya iti talyer mo pipates? Saan lagayam ang malalaki tilangana? Talagaan na siglat. Agasam, tanaparmak na ti duwang agtatakaw asimrak iti talyer. Natilew ultimo dagiti kakunsabos da. Ket gapo iti day ka. Sigurado nga agbalinan ang naulimag to'y lugar kayaw. Ngamin, awanin dagiti agtatakaw. Ket gapo day ka iti kinasiglat ni Lito a security guard. Ngamin, malalaki, ken awan kabutang nalo siya. Ay katswerte ka nga raw anak alakan kwa na Talaga. Isa pa ang panunutot ngay kaniti bonus ni Lito. Iti kasta, nakarkaro pa'y agumagat nga agbantay ijay talyen. Ay na, saan laang anataar? No dikat na siglat pa'y ni Lito. Saan ka di, Gregory? Oh, na yan, Chubby. Napalalo ti bilib mo ken ni Lito. Saan la siya? Amin nga gindag dito'y lugar tayo. Idol mi nga ruda ni Lito. Nasiglat nga men. Kapukan kwa na, natilaw dagiti agtatakaw. Namimpisanan anay sardang dagiti serye ti panagtakaw ditoy. Oh, na yun. Di na ko man naala ni Amo Pipito Agwardya dahil jay alito. Ala, ni Gregory. No saan anaala ang gwardya ni Lito? Saan kumamot anatiliw dagiti agtatakaw? Kabalak mo tatiliwan dagi jay. No siyak tinakara na kadakwada. Ha? Saan lang ani Gregory ti makabaal? Uray siyak, kabalak. Ay, apay akas na ka, Gregory. Anyat mapaspasamak ka. Basta, kabaalak mo tatiliwan dagi jay nga agtatakaw. Naira na lang nga imuna ni Lito. Nasiglatak mo, Chabelita. Sapay la kumata agtalinaad ka na pudno iti trabaho Lito. Napintas day dyan na aramidam. Agyaman ak, Ma'am Lucia. Oray siya kumamot, Lito. Protektaran nakman. Ha? Una yan, Chabilita. Ipadlaw mo matuna yan nga gusto ka kanilitaw. Pasensya kayo, Nana Lucia. Talaga nakayawan nakgapo iti kinasiglat na. Makapain love, ti kinasiglat na. Saan mo, Chabilita? Saan man, Lito? Talaga makapain love ka. Malaksid nga min anataar ka, nasiglat ka pa'y. Bili, baka talaga kan ka. Si Kamat. Alahos to daytan. Nagpigkat tikini tayo adwa, Chabe, Lito. Husto daytan, ta mga tukat no anya pa'y ti pagtinaganday ta.
isimpag amin ng dagiti masapol nga idalimanak ko dito'y pan nakaopisinak dito'y talyer. Agawid ak Agasa matay na tigas ng aramid mo. Di mo man laing baga kanyak nawan kagaya mo di sigod sa pagwagwardyaan. Nay. At kagaya mo di dito atalye. Apay, asino nga tadya agong ungat ni tarwar ti talyer? Ti aramid mo. Kun asino nga ti kaungat na? Anya nga, di kaya't mo pagparangal, di ka sa Nakman kita, aramid ay. ha? Kaya't mo, tay Sino nga taday ka? pang-upukan ka dito imot ko apayong, ha? Ay, excuse me. Anya ti mapaspasamak dita. Ay, di ka makibibiyang dito, no, sino ka man. Ha? Ang mga numairaman kay ti pungtot ko, iti dito lalaki. Kukwak da iti atelier. Security guard kumit nilitaw. Apay aya, anya ti problema. Si kagayam ti amo, dahi ti asawa kamot talang. Ala, iyag mo ti sweldo na, tayawid ko. Tanay, sa balin samot tanter aramidan na ditoy. Ha? Iyag mo ti sweldo na. Anyan na talaga. Di man lang nakasawa pulos nilitaw kunam siya, no siya. Pirmi ang nagbaag ti ipos na idingiwatan ti asawa na. Ha? Awan gayam da di alitaw. Nagturay. Pinarmag na dagiti agtatakaw. Gabogan ko na, na-resort dagiti siryiti pa nagtakaw dito yung lugar tayaw. Hangam na may papanan niti asawa na. Tamimi magayam. Na, sana pulo sa makasawa. Diin ko yung ti asawa na pimanaw. Si Moro te nakaslatarakan lang aso si ka. Ay, nagturaid. Malalaki kun kunatayo da di agwardya. Ngam, under di saya magayam. Ayos may mayat siya. No, di iyawagan ko na kay gwardya di saya. Huston, Pipex! Lucia, my loves. Luwag sasao ka, kunamatlan sure kan, Pipex. Di ka pala sumardang, Di ka pala sumardang. Kuha. Ay. Sumarang ako, Lucia, my loves. Aguli mo ka, kaun. Basta di ka nagong ungat, ha? Pangasim ko, my loves. Let's make love, not war. Una yan na pa ng kantsaw mo itinaalam a gwardya, Tata Pipito. Gwardya di saya kunkunam, ngam agpada kayo matlagayam a kamang titakusa. Takot sa asawa. Bueno gagayem, di tamanan tinagpatinggaan ti may sapay anasutil na parang nga ingkam pinaulwan. Gwardya di saya. Tampok kapakasaritaan iti biyag ti Pamilya Saransang! Agyaman kami kada kayo amin!